Barabara ya Kumenyeera kuthii Mwanka gitogoto wandini ya magumoni muthenya wa mundi niruguritwe ni kenda kuri mwana gwikirwo maram ne thirikari ya THARAKA NITHI akiaria inde ya uruguri uyu minister wa barabara county ino TUTETHIeni na uretie AKARI gutiga kuthukangagia barabara iribo KARABATI na nkinyagia utemera miguu nkoroki ni AKARI mauretwe kwithirwa magitumira bwega mabishama obisi ya governor ndani ya wandi ino yao tamo wa admin na kumamenyagia mathina mao ni kenda maomba gutetheka. Samuel Gaishima na ripoti ino. Waziri ya bendera sasa twende makofi. Intere chegitogoto wadi ya magumoni aramuthia thirikari ya kaunti ya THARAKA NITHI gukurukira minister wa barabara engineer TUTETHIeni eruguritie kuthondekwa kwa barabara ya Kumenyeera kuthi nterinu chegitogoto. Kuringana na giti barabara ino ikaenjwa ikiara magua na yenjirwa miungura ya rutere ya ukurukia ruoji rwa muguo na ichoke yikirwe maram irinjira ya kuthiriria AKARI bantere chegitogoto Kenyamara ya kuthi chibitari na thokoni ire akube na njira cia nchangiri. Ya barabara ne nabura ya development ya community yetu ikadevelop bwega ukimenya akinya watugirwa chukare agukura wona nkare yaku ugetia muchie utena stress na utena thina nweriko na ni kwenda kubwashwa on behalf ya governor Muthomi Njuki that werera yonde tukuruta twemiruta bwega bura ikandum today tomorrow na uke mianka. Murugamiri wa wadi ino Alex wa Festo na meneretie muchemani ura waruthirwe ntere cha karandini utongeretwe imubunge wa ichigo ya Chukaigamba Ng'ombe Patrick Munene wakwambiria uthondeki bo barabara ino bura amuna ugu ataburutha. Kuna tongole twathurire guku ura wao ni gutiria tu meeting twakwaria magichenga ngavana nimetoka nyomurio ntuko ino ura ni kwaria makautha barabara lakini matiroa barabara matikanga bana mbia kumitondo kwa mudimena sisi ukathikiria mutongoria munene akiuga nimo mathondekete no mwana mumere muntu barabara ino ni kuthondekwa nimatie gutuika antu mara mwana mukwene athiete na barabara akuite mwana makambia kuga mwana wano wakwa ibuije bwega kuri mantu mara involved na barabara teno tukurutha involved ino ni account kwena function chinge tachia waka ma secondary isha national government gutiyogu ariuria atongoria bagichia cha baruta wira bari na muoroto wa kuguna AKARI bantu agutumira mirandi ya uthina mbere kuringa siasa atongoria monde mathuranaga wa muntu uga bura kwenda kuutha sasa tukuthiria mwaka umwe kuma twathurana na ntise antu monde mathurire makanenkerwa preso muntu angiandika ubite atia ngavana no andike akauga kuleta indwa akuleta tractor twe na wonda administrator wenu ai mtu bwije bwega mtu very active wewe ngwa nwegwe mashinani mezo manga na Njuki nwari ukwe gitare onthe tio tutie yana ari onthe na nwe au twira kinya barabara de kaneno ona inge ona kinya ka footbridge yakabukugaga gakuringaniria kuthibwa Embu County itokai na twirite engineer gitena kuria AKARI bamenyagire barabara rira cia thondekwa bakirigagiria winyangie bo mitaro ya ruoji rwa muguo amwe na culvert untu bora bukurutho barabara ka bo community including kurutha sibitari waka guardrails ichienu tichietu meani bwetegeria muntu no riko athukia guardrails cia barabara adoki aura culvert cia barabara no twinu chiko ichieto twinde ichigo provide protection kinyago twena road marshals baraba kumenyera barabara chietu tio twingwa ta community members ba magumoni bagitogoto tumenyera ni barabara chietu. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.